Dobro večer, poštovani gledatelji. Između dva prvenstvena kola hrvatski nogometni klubovi tjedan koriste za odigravanje utakmica nacionalnog kupa. Odigrana je većina susreta 16. finala. Pogledajmo rezultate. Rijeka je bez većih problema pobijedila Metalac iz Osijeka 6:0. Mladost iz Cernika 1:0 poražena od Varteksa. Najveće iznenađenje poraz je Osijeka od trećeligaša iz Šibenskog zaleđa Zagore. Sljedeći krug natjecanja izborio je Zagreb slavivši u susretu protiv Grafičara 3:1. Suhopolje i Cibalija odigrali su 1:2. Tu di sada živi, snađem se ne brini. Ja sam tvoje dite, nareslo na stini. Zagora me rodila, u strici kamena. To je moja krajina, to je moja krajina. Zagora me rodila, u strici kamena. Najveće iznenađenje poraz je Osijeka od trećeligaša iz Šibenskog zaleđa Zagore.